sami sane wangyang titiang sane mangkin lantaran titiang ring pemilet sane ngemulihang nomor undi pitu menawi sampun saya ke galaterang titiang inggih durasang medang. Matur suksema lajeng ring pengentar parikrama sane sampun ngicen galah kering prewekan titiang ring sejeroning wima kare upi ketering bulan bahasa Bali sane kemargian ring rahinon mangke seluruh ngelantur leda yang titiang ngatur ngerasa angayu bagian majeng ring ide sang yang pramukawi saning mupriang riki orang widang adsenter lumogiri wastu sangkaning sih peswecan ide sida acara puniki memargi sida sidalindor punika tala majeng ring angel penureksa saniwangnya titiang miwah pemilat sane tresno sih titiang ngening ini pidabdab ring sejeroning sang maraga guru wisesa pemekas dinas kebudayaan provinsi Bali sampun sida ngemargian pari inikan bulan bahasa Bali sane mepetitis jagat kerti jagara hita samaster nika mengkawinan kedeh mana tipiang ayatnya rengin wima kara puliki pemekas samberak mewacana sane memurde amrih hitan ngerak nyarata kerah aywan jaka idane sareng senami mau senginik jagat Bali kali mangkin sareng sami sampun sehuninga kewentenan nyane gemah ripah loh jinawi kewentenan nyane nabi ke sane ngawinang kadia sapunika mejantan sang meraga guru wisesa sareng idane sareng sinami sampun pado ingkop uri sajeroning nitenin pemargin jagate pemargin yaknya sange ketah ke bos buano agung lan buano alit idane sareng sinami yang naraseng inik yaknya wenten tertiga pemargi pinah ke dasar uring sejeroning ngopi dabdab inggih punika Satyam Siwam Sundara yang ring Satyam punika nabi kepatutan utawi de ugar-ugar sane keanggen ngemargian pemargin yaknya Siwam rare percaya ring kebenaran ide sang yang widiwasa melarapan antuk serdani pikayun Sundara keulangunan sane presiden udah pikayunan ninten sido lempar saking ke bawah senilan budaya niki sanang patut angin negdekin jagat manda presiden olanuh paripurna manut kadi tujuan agama derwe mo sartem jagat itu ya iti dharma idane sareng sinami mau seng inik yaknya titiang nenten manyangan atur malih
duhaning sami sampun sehuninga sampun pasca ori kewedenan yaknyo sane ketah kemariang ring jagat balik. Nah sane mangkin orang di jauh teng yaknyo ni punika wenten Dios ring kewentenan buana agung miwah buana alik yaning hausang parinikan buana alik orang di jauh wadah orang angel sariran iman usah duaning iman usah kimanten saling ngewentanan kayu wak mana saling sampun ketah kemargian orang pemargian teri kayu pari sudah ingih punika pebawos mariapik mau pikayun sani becik susuk pangraris orang laksana sani becik yang sampun becik ring sejeroning pemargin buana alit melantur ring buana waktu taler ke dasar nantuk dari kita ke rana periangan pewongan pelembagaan yang ring sejeroning tri kita ke rana wenten ke bawas peikatan manusia mahjong ring ida sang yang widiwasa periangan peikatan di manusia ring sesama ni manusia unika pawongan peikatan di manusia kesarengan wewidangan nika pelemahan niki sida memargi sami-sami sangkaling yaknyo malih titiang negeseng yaknyo luani yaknyo pinaka piranti sejeroning upadi kesuketan jagat sang mewikan mausan berarti tanelen juga doni ren jagat sapunapi ido sang wicaksana tan surut-surut ngeras titi ngupadi kerakaiwan jagat oleh nini kau pinakuntang kayun ido niki sanang patut angin tetuladan urita kalau melaksana nangun jagat sekalo lanis kalo kidolane sarang sinami ian mau sang raris inik pemargin jagat sampun ketah kematian inik yangnya wenten pinaka dasar wadah parasa nekeng tuas ada ring pemargin ihatnya rasa nekeng tuas ngedasar las carya mawina sang sapu sirojo ring di janeng je jejar lajar pemargin ihatnya ini menjantan kerakaiwan jaga di pacak ke panggil jaga kita sang master. Nah, pibawa di tiga batur karya sapunika luaning nenten presida waktu tiang punika taruh ido dane sareng sami nulat pemargin sang pratnya yang inergamanya sekali sesengake para sudamo salib surya ido dane sareng cinami muwanti-wanti di tiang upi tegas muwiwilan yaknya puniki buah agung lan buah alit sida pacak ke bausa landuh pantuna kirane lan para penureksa sanewangian titiang yen pupulan titiang raris daging sembarang mawacana sanewangu boyo wenten Dios sajeroning nitenin kaulipan orang jagati patut ke dasar antuk rasa nekeng tuas membawas mariapik mau pikayun mau pidabdab mariapik laksana sane becik manut
kadi kojaran daging sate mau kan usaha tularapane karya sing pagehan Laris sidonane sareng sami sapunapi antuk mau usaha mangdo sido jaga duit ke baos hidep dan lihat yaknya nih sanang kingkina mangdo ke baos jaga kedik idolane sareng sinami penikot haler anggap penureksu sanidahat wang yang tipiang akeh patut kesana sido pacang baos pemakin yatnya orang ngalah saling becek kuliki menawi sido waktu yang meningayang ingat daging sembrak mau cano mau jantan akeh atur taler akeh kekirangan yang ini yang lusuh gumpang ngampura upun David yang antuk parabol sakti om sakti oh